Osmi dan od kad je krenula imunizacija građana Jagodine, za 8 dana je vakcinu primilo više od 4.500 građana Jagodine, u pitanju Sinopharm kineska vakcina. Među građanima Jagodine vlada velika zainteresovanost i ovih dana prijavljuju se ljudi preko 65 godina u najvećem broju, ali ima mnogo ljudi koji su mlađi od 30 do 60 godina. Mogu napomenuti da ljudi mogu pozvati call centar grada Jagodine koji je oformljen od prvog dana, svakog dana na 6 brojeva telefona od 8 do 20 časova uveče i dobiti sve potrebne informacije. Napomenula bih isto tako da ljudi ispod 65 godina i zamolila bih da se prijave putem elektronske uprave. Ukoliko neko od njih ima problem ili ne ume ili nema mogućnost, može u svakom trenutku da pozove call centar grada Jagodine i koleginici iz call centra će im pomoći, popuniti umesto njih i tako ćemo ubrzati proceduru. Kao što vidite, u Jagodini nema redova, nema zadržavanja, sve funkcioniše u najboljem mogućem redu. Građani dobijaju termine od 10 do 5 minuta, tako da to sve funkcioniše po propisima Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja. Isto tako bih istakla i napomenula da imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom zdravlja, da to sve funkcioniše kako treba i grad Jagodina pomaže najviše što može i Domu zdravlja i opštoj bolnici kako bismo ubrzali sav taj proces i kako bi svi stanovnici grada Jagodine dobili vakcinu u što kraćem vremenskom roku.